عمر چلیک بردف که اک پارتی بحثا ریکفتنا نابرا حسده و حکومت ترکیه دا کر گوت و حسده نافچین دبن کنترول خوده و چکین خواه را دستی حکومت شامی بکه پشتی و دبیجه او کسین که تفلی تروری نبونه عمر چلیک دبیجه دکارن پارتیان آوا بکن یانجی لوی داره چالاکین سیاسی بکن ده درباره هفدیتنین دنابرا ترکیه و ایزن سوریا دموکراتیک کنجی بر پرسین حسده ده بردف که اک پارتی عمر چلیک گوت دنابرا رای دارین کومارا ترکیه و حسده ده تو هفدیتنه که فرمی چه نبویه لگور گوتنا چلیک کنگی حسده چکان دینه بکوه نو حکومت و دمه دبکو Türkiye hevdîtina li gel pêk bîne. Burada Suriye hükümetiyle Di navbera hikûmeta Sûriye û Hesedê de peymanek hatiye kirin. Di çarçoveya vê peymanê de Hesedê dêwan navçeyan bo rêveberiya navendiya Sûriye û dewleta Sûriye bihêle û çekên xwe ra dest bike. Piştî wê ew kesên ku tevlî terorê nebûne partiyan ava dikin an li wê derê çalakiyên siyasî dikin. Ev kareke ku otorîteya Sûriye dizane. Di nav vê hemû çarçoveyê de hevdîtineke rayedarên komara Tirkiye û Hesedê weke ku ew dibêjin hevdîtineke fermî çê nebûye. Ew kengî çekan deynin û ev çarçoveya ku em dibêjin wata yekîtiya axa Sûriye pêk bê wê demê dikare li gel her kesê hevdîtin bên kirin. Çi dema ew çekan deynin û derbarê çekdanînê de gavek bê avêtin û tabloyeke wiha derkeve. Wê demê helbet dê saziya me ya istixbaratê bi wan re peywandiyê bike. Lê gotinên ku dibêjin me weke rayedarên siyasî yên qaş û rêveberiyek xweser an jî navçeyeka otonom li gel rayedarên Tirkiye hevdîtin kirine ne rastin û ez bi zelalî binê vê yekê xêz dikim. خوشه ام گلکی بها بویه اجبر به یکیجی کرین و فروتنا پز لعفرین هما بیجن راوستیایه لکیلکا بها بونا ام هم بیکاری هیا هم جی دهاتا خلقی گلکی کمه کارتنه یعنی اگر کارتنه به و خلق پریانش کو بینه تنه نه هر کیلو یک گوشت مهان دناورا 4 حتی 5 دلار امریکی دای بهایه شوار حساب بکن و کی بکاره به گوشت بفروشه و کی بکاره به گوشت بکره و گوشت بخواه برخی یه 5 حتی 5 لیوای من اگه دو فروت به 5 و 5 سنو و ما یک فروت به 5 رو بیکیم هوا وزنه خود 45 کیلوه و برخی میش 4 حتی 4 لیوه حسب بزن های مثلا به 200 دلار بزن های به 105 دلاری بزن های به 300 دلار ده حسب دیگر می های مثلا به 10,000 به 205 دلاری حسب دویر الان لبازار عفرین و وقفه عید قربانه ملات پر بس به ملات رو تنها بکره الله سعدی ملات بلایی مدی خوددار باشه رو پر دار بشینه شراف کنو برخینه 50 حتی 5 روب گوه کیلوی گرده 5 دلار روب گوه ایمه 4 حتی 4 لیوه الله سعدی ملات پر بس بیا شرطنه والله